Assalomu alaykum подписчикlar, merhaba. Ma hamma tarafa kavlagarım kilo xoharo isusa mi bend panjum поколение рада бураш кусабдум обзор карда будем распаковка буд ака гуфтум дар бораш опыт эксплуатация мақсад якчанд вақт гузашт айба стоит нест чӣ хел истифода борам акура чӣ хел не так и прошивка китайский шай чӣ хел русский кардам дар акура чӣ хел мақсад ҳозир ҳамаша мегум бо диққат бошен як пила чой як пила кофе тайёр кунем сарш мекунем обзор тиҷи ва программа Play Market ёки App Store iPhone ҳамин инструксияшда мая QR-кодо хати медроем QR-код скачат мекунем программа ки ҳамира синхронизовать карда кар боре ки ягон хеле истифода бурда озӣ намешава кардам қазур задам дар дӯстам ира барои активировать кардан кстати Samsung Galaxy S намедан так QR-код сканируем мекунем ду программа метавонад загрузить не программаи бак программаи дига дорам ишам загрузить мекунем дакам Play Market дам Xiaomi бенд медро ки бо кстати и соат NFC надорад як способи оплата дорад ҳозир нишон метавонам не ки фақат хитоби дар кор мекунам хитоб медонем ки токум фақат ҳамин QR-код истифода мебарам штрихҳои қати дар муси места дига дар кор места Play Market дам неси мешава хай бо қонун қоидавиш карда будем. A few moments later. Ине программа установить мекунемш мифид ба программа дига астай у автоматически вай намета ай фирма Xiaomi хелишне Play Market медрои дамҷа кстати ин Alipay ҳозир ҳам мефаҳмам че Mi Band циферблат ҳар намуд дорад установка мекунед скачат мекунед циферблата дар программа уже худаш автоматически загрузит мешавад программа фирмаи Xiaomi мифид так установить и асосии программа барои подключения ӯзи немеяй нишон метавонад барои ки соат китайский ё русский каланда хӯроки хитои намефаҳмам так программаро установка мекунем пуш мекунем так добавить плюс акамеҷики браслет бо часи мақсад бо Xiaomi фирмаи часи худша дорад браслет амеҷики согласен понятно разрешить бар намира. A few moments later. Так нашел ёфт галочка амеҷики рафт подключение вот уже рафт соат куркиса сатвоиза и чи циферблатои мета якум бионера мегирем баъдира дига карда мешава активировать окей так 100% шед соат дер омад на дидем ки урси шед статус несаге мудат чи дар кора ҳозир аста мада самое главное в том чизе мада мақулай SMS Pay дора пульси дил санҷида мисол гуфтам мекунӣ ҷошта дар чипачик дора так давидан исосиёт туда-сюда на кстати ира наинҷа мечақи баъд соат кстати вай будильник дора статус гуфтам мадаи даконес Pay пульс дар диласанҷа уведомление кстати сообщение дора анамиш ганда пулиса ки мисол телефонро бироварда сообщениеро мехонӣ так баъд ва стресс мақсад санҷиданда дихания дора нафас кашиданда туда-сюда погода ана ганда чизур ки мисол ҳар циферблат дора мисол погодаро дида метавонӣ реальное временно погодаро нишон мета чанд минуса чанд фоиз чӣ хел ҳамаша чётки нишон мета ҳозир дар вай добавить мекунам дига циферблата дора так погода гуфтум дальше погода тренировка машқ давидан исӯси калория ҳама чита дар нота дар программа менависӣ программа дар мисол чанд солаи чанд кило вес дорӣ ҳама чита добавить мекунӣ ҳамин телефонам ва циферблата добавить карда мешавад дига карда мешавад тамом дополнительно чӣ дора ҷа медрои
дополнительно не беспокоит будильник, камера, ам телефон камера управлять мемонис, иҷада нишон намедиҳад, просто барои сурахтан музыка дорад, мақсад амҷа музыкаро управлять мекунӣ, секундомер, таймер, безук манам соате ба назар ба фикрам безук телефон амҷа мекунӣ, мирови чизи дисплей амҷа яркость туда-сюда, циферблат, ҳамаи чиша амҷа управлять мекунӣ. Так, да конец мода дост. На дисплей. Так, настройка яркость, блокировка, перезагрузка, ҳамаи чиш ҳаст амҷада. Кстати, вот Alipay гуфтам. Alipay намҷа чӣ насага. Вот. Нигоҳ кун. Масалан насага ки ҳамаи чиза давоид мекунӣ, як Alipay программа садаҷа скачат мекунӣ, дар ҳамаи хитои фақат QR код қати мақсад яъне штрих кодо қати оплатит карда метавонӣ, сканер мекунӣ. ҳар як бор рафти ба ином хеле мақсад хитоида бисёр ҳамаи QR кодо истифода мебарам, ба ҳамаи платит карда метавонӣ. Мақсад и NFC нест, хай як чӣ доране ки дар ин тарафо толком нестай. Мақсад качествени фақат мадаям нафурд ки барои дасти ғавси ман намешавад. Ман қасавет метавонам бигирем ганда качествени соатай стоитай ба нархи неарзагиш ганда чизи хубай долго мебара иншоаллоҳ, бо обновление дора, шояд он обновление мешавад. Ҳамин қадр мегӯям ки мада плюс истифодагиш чӣ сообщениёро хонда метавонӣ, инам қадр ки мақсад телефона бироварда. Ҳамин қадр плюс ки телефона намебироду. Ба нархи худаш 1800 меарзад. Совет метавонед бигирен i7 чун поколение захира пешрафта бо тем более NFC бигирен. Бо хубтаране ки NFC ба ҳар карта кор намена. Эҳтиёт карда бинен китайскиша мефурӯшанд амира. Соатча девона яркость балаван карда мешавад. Зарядаш космос просто. Айдина шав агар хато накунам мондагим. То ҳозира сатвои закаручи зарядаш ништар мебарад. 14 роза гуфтаги производитель. Ням қагап кор бо мо бошем, подписаться кунем, лайк монем. Бо шумо обзор тиҷи буд ва соатча бомба мада маъқул 1 минусиш размериш нафор 40 макалма иҷаша меҷакун. Ба мана беҳтараш классика, батареи классический. Дар амони Аллоҳ ҳамад. Подписка кунем, лайк монем. Бо ҳамиҷа дарем. Мо дар интернетем, значит иншоаллоҳ бо мебинем.